Ngumhlangano wemkhandlu wamasipala lomkhulu kuleli lapho khona emakhansela langetulu kwemakhulu lamabili athola kumadima kuvumelana ngendlela lekufanele kwendiwe ngayo timfo. Lamanye afuna kukhethwe ngalokuyimfihlo, lamanye lokufaka ekhathi iDA, iAction SA nalamanye layingcenye yokuhola ngekuhambisana kulomasipala afuna ukuthi kukhethwe ngalokusobala. Lokuholele ekutheni kusuka sibhicongo emhlanganweni lemibili yaphambilini kulomkhandlu. Kepha lomuhla somlomo akafuni nekuva lutho ngalokwendeke kaphambilini. Emacembu laphikisako awakalujabuleli loluhlelo. He pleaded with us to sacrifice as political parties so that the city can run. We then agreed that no, we must compromise. So dolopha walo masipala uthi letiwombe takamuva kusito letithathela enhloko. Lokumcoka kuye kwethulwa kwetinsita. The speaker spoke into the record that what needs to happen is for him to just ratify those nominations that remain uncontested. And that's exactly what happened today. So if they want to go and waste resources, waste time, they're free to do so. But they will not change what happened here today. Emhlanganweni lolandzelako kutawukhethwa sihlalo ugcine waleli komiti kulamakomiti lalishumi nesikhombisa lakhona kulo masipala.